INP Mizo channel clear tu te insign chi bai le vek ule April ninga kan thleng le ta a tun tum chu kan hlam chhe ta pubai de na admin lam ne na inzom world politics lam kanan lu chil le dewange Biden admin anep zela Iran ngam lo dewem o ati thaita zoram politician tam takte ang bokin US President Joe Biden chu aiin tiam angin akhosalo mai khopa in than ma kha chuan COVID-19 dodan tur ruah manna asiam vekto ne na in soya vaccine pek dan tur po Trump admin anglo takin engkim aruang am duan sa anei vek ni in ain soi bok khania mahse athutiam le ain soi angin a omlo ti chu COVID-19 case thar an nei atang hin chiang view mai ome April ni khan COVID-19 rikai thar hi mi sing ruk sang riat zariat le somli le pali an omani ten Biden executive order how kha sawisel na tam hle mai khania abikin Republican state governor te khan an khinglet nual maya Biden a thupek te kha tam tak chu a hlam zui tange hlomani tuna CCP virus relief fund anti mai American Rescue Plan Act 2021 chu state sawm pathum setin an khingle ta chu nia Biden admin hi zong Myanmar ram chung boina vel han timan tur hian akhosalova rampon politics chu soilo US Homeland Department chung ringot po hi ain kol thlei theilo ni na langta Vice President Trump ni ngot lo thok to ani na chungin President Nairo ala thiam lo hle ni na ngai thei bok ome Chinese Communist Party virus dauna tur le American chung kwa te chan chuana na siam American Rescue Plan Act 2021 hi US $1 trillion 1.9 z sumhan nga yani a he act hian state te chu chia all te rul nana summan akhap saka hi state som pathum te chuan an du lo hle ni state som pathum zinga hian democrats te of state te po an tel boka Northern District Alabama District Court West Virginia Attorney General Patrick Morrissey hovin lawsuit hian the lutani state som pathum West Virginia Alabama Alaska Arkansas Florida Iowa Kansas Montana New Hampshire Oklahoma South Carolina South Dakota le Utah te lawsuit ta chuan tihin an ziaka he relief package provision hi federal sarkarin state te thunei na chu sakna lian perani tax chungchanga kan thunei na min lak sakan tuma hei US dan siam thatna 10th amendment khana phalmia lok thilani anteni US Treasury Secretary Janet Yellen le Treasury Department Inspector General Richard Delmar te chuan Biden admin relief package hi hum tumin court lama boi pui veang Attorney General Patrick Morrissey chuan tiang ang renga state finance thunei na lak bo sak tum na hi ala om ngai mi alo he tiang thil hingoi rengin kan en liam mai theilova kan Ramdang puin state le federal in beron turamin ti angin federal sarkar hian min ti lui theingot lo ati Keystone XL pipeline chungchanga athutluk na wangin March ni som pasari khan state somni pakhat tenan lo khingle to boka US Congress in Energy Policy aduan chu president in athak theyemo ti in Keystone XL pipeline permit chu su ta thut mai khania Texas le Montana chu state som pakwaten zuin an khingle riap mai ani tin March ni riat khan climate change chungchanga hmalak na wangin state som panin lawsuit an lo siam sak to bok Arizona le Montana po in immigration policy thuwa Biden admin hian khinglet boka Biden admin hian rampon lam angai tu man manglo US president na zonga nep ber ni turin ramhoi Peter le chak sku marte uite angin omek ni te po na ngai thaye a khovel media te po khothang lam aiin khochak lam an hoi taran maya US aiin China ming hi kan lam fo tamai do na angta Iran le US Nuclear Inbiakna chungchang te po hi saikai te zelila Trump admin khan North Korea lalpa Kim Jong Un chu turam tran puihna ma dil lovina bia a akhap dai theya
Iran ero ko mo bolin Trump admin an troi om du talo vela an general le nuclear scientist nun na an chan pha ta ni kha Trump admin chu thung rul tumin in thau sama se Iran in eng man tingam tak tak lo kum sang ni le som pariat khan Trump admin chu Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA 2015 Iran Nuclear Deal tia hriat lara tangin aiin nuk dok ta a putrama chuan Obama admin khan Iran avul huai sar mai ani he JCPOA nuclear deal ang hi chuan Iran bom te hi kandang chat thei tak tak lovang atini Iran chuan US in a sanction a hli phot lo chuan inbiakna nei adu talova Biden admin hian a rukin Iran sanction hi a hli sak ngei ni in mitam tak chuan an ringta Biden admin lam chuan mai chana inbiakna po nilo virtual talks hi Biden admin hmalak na hlo tlin na anan tingeya Secretary of State Mike Pompeo chuan bad idea ati sak thunga Biden admin hian President Obama huna Iran deal omse nei lo lutuk thar tho le atum hi US himna ta na thalo tak zetani Israel himna po ti der thonga Middle East pum pui hi himlo ati April ni khan Iran China Russia France Germany le Britain te chuan Iran Nuclear Deal 2015 chu hlim thla mangin an soi hova German Foreign Minister Heiko Maas chuan an soi ho na Boruak hi a tha thokhat viau ni in asoya ti chuan Biden admin chuan Iran nuclear policy chu Trump admin malak na ne na in kal lutuk maya kal puya tum thu an puang ngal khania voina chuan Donald Trump an US le Iran nuclear deal a chua san nuin Iran le US hian nuclear chungchang inbiakna indirect talks an nei thei don ta ni mahse Biden admin nep zia highland na mai ni don ang tlat a chan chu tun ma kha chuan US in a du le a ko thla a adu tu soi pui mai thina tun ero Iran hian Biden admin doi zep zia a mu ve ta nge ni European Union te puihna zara ma an la thei khra mani chu po indirect talks le ngal US State Department thupuang tu net price chuan April ni ruka Vienna Austria khopuya inbiakna tur hi malak na duom takani a han tingeya eng thungen soi chua don tero ngai ruat thiamala har deuh chuni hi Iran khopui te Iran hian US ne na mai chana inbiakna nei adu lova Biden admin chu tol nung tangal phota Iran Foreign Minister Mohammad Javad Zarif chuan US le Iran inbiakna hi thil tu lo takani alo ti ve boka mahse hlim thla manga inbiakna nei tura hian Iran a tel tur thu apuang ta thowani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ero chuan Biden admin malak tumda na du lo thu alo puang dai to a Iran hian engti kong zong po in nuclear ral thua manei tur ni lo ati top maya Biden admin chung hian US le Israel relations po hi a cheviu mai thayani Judami thiam ho te hi US chunga an thin rim vai chuan US tlawmna hi chiang tel mai don ani ole INP Mizo channel clear tu ten in lo beng var phale ngei kan bai se ye